bakunzi ba Igihozo TV, nongeye nanone kubiyegereza. Ni Teacher Kamukama wongeye kubasuhuza. Turacyakomeje n'inyigisho zacu kwiga ururimi rw'icyongereza. Uyu munsi tugiye kureba icyo twita prepositions of type. Prepositions of type cyangwa se iyo ugiye kuvuga ibihe cyangwa amasaha bijyana n'utuhe tujambo. Ni ukuvuga ngo ni utujambo duto duhuza andi magambo menshi n'igihe urimo kuvuga tujyamo hagati aho ngaho. Dukunda gukoresha at, tugakoresha on, tugakoresha na in. At, on na in. Ariko se bikoreshwa ryari? Iyo dukoresheje ati tuba dushaka kuvuga precise time. Tuba dushaka kuvuga igihe nyacyo kitarenga. Igihe nyacyo. Dufata urugero at 4:30 PM. Saa 10:00 z'umugoroba. Dufata urugero muri video ya mbere twari twabonye uburyo bwo kubaza. When are you coming? Uraza sangahe? Bitavuga ngo at 4:30 PM. At 4:30 PM. Cyangwa at midnight. Ndaza at midnight. Midnight ni saa 6 z'ijoro. Hagati y'ijoro. At midnight. Birumvikana? When are you having your lunch? At noon time. Uraza gufata ibiryo byawe bya kumanywa ryari saa 6 zuzuye. So at ikoreshwa ugiye kuba specific cyangwa ugiye kugaragaza igihe nyacyo, isaha nyayo. On rero ikoreshwa ugiye kuvuga iminsi cyangwa amatariki. Urugero, when will you be coming? Ese uzaza ryari? I will come on Monday. Nzaza kwa mbere. I will come on Sunday. Nzaza kwa kabiri. Cyangwa I will come on July 25th. Nzaza itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi. Rero igiye kuvuga umunsi cyangwa se amatariki dukoresha on. Munashaka kubaza ngo when were you born? Wavutse ryari? Ugasubiza ngo I was born on 1st March. Navutse itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. When did Kamukama came here? Ese Kamukama yaje ryari? He came on Tuesday. He came on 1st October. Yaje kwa kabiri, yaje itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. On. In noneho. In ikoreshwa igiye kuvuga igihe kirekire. Igihe kirekire. Amezi, imyaka cyangwa ibihembwe. Aho niho dukoresha in. Urugero, ushaka kuvuga ngo when will you be coming? Ese uzaza ryari? Navuga ngo in July. Impamvu mvuze hano twigeze gukoresha on tuvuga July, on July 25th. Nuko ngaragaje neza ko ari itariki 25. Ariko mvuze ngo in July ntabwo nzi neza. Ushaka kuzi itariki ya mbere, ushaka kuzi itariki ya 10, ushaka kuzi itariki ya 30. Niyo mpamvu bavuga ngo ni in July, mu kwezi kwa karindwi kose. It will rain in October. Imvura izagwa mu kwezi kwa 10. Sinzi niba ari itariki ya mbere, sinzi niba ari 10, sinzi niba ari ryari. Ni ukwezi kose. I will go to school in 2024. Nzajya ku ishuri mu 2024.
ntabwo nzi itariki, ntabwo nzi isaha, ni mu mwaka wose. Niyo mpamvu mvuze in. Ariko iyo nza kuba nzi itariki, nakabaye mvuga ngo yenda on 1st October 2024, itariki ya mbere z'ukwa 2024. Aho kubera ko nazi itariki n'umunsi nkaba mvuga uwo mwaka, niyo mpamvu nkoresha in. Nshaka kuvuga ngo igihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, in winter, in summer, in spring, gutyo gutyo, mu gihe cya season. Sibyo? So at tuyikoresha tuvuga amasaha nyayo, on tukayikoresha tuvuga iminsi n'amatariki, in tukavuga tutazi igihe, tukavuga mu gihe kirekire. Mwakoze kubana nanjye, kandi ndabizi ko mubifashe, mubikunze. Turi kumwe no mu yindi video ikurikira. Mwari kumwe na Kamukama ku Gihozo Cyacu TV.